Health Medic ima i bolnicu. Nekako smo kroz godine ostali prepoznatljivi po poliklinici. Ali da li ste znali da pored poliklinike imamo i specijalnu bolnicu za celu porodicu? Zato je negde slogan koji nas prati sve na jednom mestu. Sada ćemo ukratko pokušati to i da vam dočaramo. Health Medic je bolnica sa vodećim timom lekara u oblastima hirurgije dojke, abdominalne hirurgije, endokrine, plastične i estetske hirurgije, kao i ginekologije, ortopedije i onkologije. Naš tim posjeduje višegodišnje iskustvo u lečenju širokog spektra oboljenja, od najjednostavnijih procedura pa do kasnije i najkompleksnijih u celom svetu. Svaki naš pacijent ima individualni tretman, kako od strane lekara što se načina lečenja tiče, tako i u načinu nege. Ali jedno je zajedničko. U prostorijama naše bolnice svaki pacijent će se osjećati zaštićeno, sigurno i na kraju srećno. Također nam je jako važno da naglasimo da dajemo poseban značaj na terapiji lečenja bola, odnosno da postoperativni bol značajno umanjimo i omogućimo pacijentu što brži i komforniji oporavak. Nalazimo se u Novom Sadu i trudimo se da svojim radom zadržimo epitet najrespektabilnije bolnice u Novom Sadu i Vojvodini. A kako nam se poliklinika nalazi na adresi Narodnog fronta 73A, ponosno možemo da kažemo da se bolnica nalazi na adresi Narodnog fronta 73B. Health Medic, sve na jednom mestu.